Madam, a cranty as one at an offer. The boss I could chop back and a chin and papa. Here, sister, was a bra, but do fear near some tedious. Of us, Grandma. Bra, Umukumpanos and Omuya Kumkumba. Umpra, the coil or catcher. The circle, and a papa be told me. Was he a cheer crowns anyway? Bra, a chin is on a walk on offer for the force of the woman. For the woman with them. Sister, can you know? Madam, then grants only to know papa. One funny baby and go school or four. So when you're there, what now? A home or mobile. Madam, want to be very grand or come to wave in a faculty. What to blow the powerful? Go back on one in the match. Blah, or more tetty. Fadget. But on your tell one, I'm 5 cents. Money here in the money. I do not drive at that. Here, sister, you are Malam Johnson. Was silly guinea selling a valve, black, or coin in gray to one. Offer, no more, no say, Malam Johnson. The coin or catcher. And I'm saying, they didn't even yes. Madame Incura, one move for someone. To where the end was in on to the side in about tomato. And to be a bit of yes, actually, and say you. Could you ever you woman in a fish and as a fatu? Or you know, my son, Pacoma blood will use. Offense, it may have at your time for Premo ato apaho sima mienu ye mobibia ha ema makwaba edeba Ashtown Radio so oman mu nsem na wotwi ekotwi eba breman ene yapra no nyina no efri achichichichiri ne pincheye ene yakuchire nyina gu nkratam de wate de wonteye de wahu ne de wuhu ye no ene wie me odehye ba kofi ekoko me na me ofase no na abna achimai yedi ne nyina ebeso mo se prem to bre kasebo na ene nsem amobetie no didi mu akotene pan no ebi ne se Omampenyi dada John Dramani Mahama edin sembi atuja yebekwa kwetie mu nchiremu ensem ya ho ena His Excellency Dr. Muhammadu Bawumia eye town hall meeting na no benada etwamu na odan aban enwuma pa waye ewo man mu edi akire Ganafo nyina papa no enwum bi aba abonten aye bisa se hwan ne papa no me hyehye no onso wo hyehye no eye nyina e maame Mary Akua Donkor ede papa no din aba Papa ihun sensem ya mobetie numu abi nso no Asanteman Old Students Association akwakoye adoye chenchirenche ede ama Asanteman Senior High School yede mu nchiremu nyina ebebremu nsem we ne afufuro pi enene mobete yetwa ye ho abasima yeba yebehya ase Yama ya shafo nyina akwa bebiem afi munje brain ne fa kase ni twemu ento asoma mo se ye sha ase de ni betwemu wo NDC akachi ehwo ena omampanyin dada John Dramani Mahama ede nsem bi atoja ne nsem ode atoja nyina ene sei wose anse ye beka ya afi mpimienu ni dunsia ni mu no emra omo bo ntoa no wayiye akwan akese bi nti oye na jinsen ka ne campaign na oye no de beka ho we na NPP fo amenyokuo ti ye omsole akurukra ekwan yere ana se wo ye kwan a na ekom de obi a ne chese nipa no wame ana ti NPP fo fa sa de no so de ye campaign editia no na afimpim ye ne do ni mu no bo hu se sa NPP fo nso akwan na wono 2016 mu no kan na omo ka gensi no no omo so okebi enti ono so bisa NPP fo se ekwan ye rema ne ye se wo ye kwan na kom de obi a na chese wa ye de na wo nya hye enti ono de ne nsem a wo kan se ye ma wone na nado dankwa ekufu ado ekwan no mu nyina ntena se no obi a kan nyuma pa obetena akonya no so wa ye ne ye hye de ne die edimu enti won de wo ka afimpim ye ne aduonu abatu e Ganafo nhye no mo ntoma no so mo toma na impuntu dwuma pa de wode be sa ba besom oman Ghana bi ye to akase ebo so impuntu dwuma ya ena ye boawura NPP osunu kokroko hwene tentene entemada mu de a na His Excellency Nana Adodankwa Ekufuado ena no adwada etwamu eye August busumi ne de toso dunson wa fiimu edan a ebibima mu nyina ebe ye dwadibia kese mekire African Continental Free Trade Area a AU eye ebibima nkabo mukuo ehye se Ghana ye na ye hosti no afei ena abrowa yi puma kwamu a
saa dan no yɛtumi asi ne nyinaa awie ɛnam so ɛma amanpanyimfo a wɔn wɔ abibiman mu ahodoɔ nyinaa ɛba ahyiamu yi bi afei nso abibiman ka bɔ mu kuo mekyerɛ AU officials no wɔn nyinaa nso ɛba bi a ɔmanpanyin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛde nsafoa ɛhyɛ wɔn nsam na ɔpa ɛdan ho ntema koraa ɛde ama wɔn na wɔkyerɛ sɛ efiri sɛ abibiman ka bɔ mu kuo ɛyɛ AU yi ɛde nhyɛ ɛto Ghana aban so sɛ ɔno ɛna ebe hosti African Continental Free Trade Area no Ghana aban ɛnaaɛ efiri saa abrɛ no we abɔ yɛn ho mmɔden biara asisi dan kama ahyehyɛ mu nkonya adekorati mu akyɛ sɛ paani bɛhwɛ uhu dan atimu sɛ yes ɛdan paa nie yɛsi dan no kama afei nso yɛapɛ biaeɛ a ɔpanyini biara a AU bɛyi no sɛ ɔno ɛna ɛmmra mɛyɛ saa ɛdan yi mu kyiame anaasɛ ɔmɛyɛ ɔdan yi mu panyini no obɛnya baabi ɛde ne ti ato a kanea nsuo ɛdeɛn biribiara ɛnyɛ ne ha ɛfiri sɛ Ghana ban ɛde nneɛma nyinaa agu akwa mu ɛno nti wɔsrɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛmfa koroyɛ ɛne biakoyɛ ɛntaa n'akyi na yɛntumi mfa adwuma a yɛde ahyɛ ne nsa no ɔmfa ne nyinaa ɛnkɔ wieɛ. Well, NPP and same Korea Muno, no, Penya Bedi, Dr. Mahamadou Bawumia, Edin Sembi Atuja. Then some of the two genuine say, while Fimpim Yuni Dunsi and Muno, Penyin and Addo Dankwa Akufo-Addo, as she said, Boshebi, Boshan Sabre, what can hold and then dear warrior, Boshan any day, or Kasaya Paya Assay saying in our bay. Now, Penya Bedi Bawumia, then some of the two Janes say, Ampa. Nyampenyu be ampa omampenyin sem o kan ye nyina wo ye ne pepepe sabre baby to say pokuase temale interchange Accra Tema Beach Road ene nkronkro akeka ho nyina kese oma kwan de sabe do kosha edemu suodo a potholes bia enim enti wo hye no aka che Ghana man nyina se afi a oma hye asie yi ene afimpim ye no do no abato a ye betu omo hye akwan ene bosha kese omampanyin na Addo Dankwa Akufo-Addo ekeka ye nyina mpaniampa woguso ye oye mponye wie yo wo se ye ma no Enfi sabe ya nkopem time afi beko na wie de na kwan no ma wie bebre do ma ntimi nso ansa wie no se ye to abai sa mo omo no sa befa omo ntuma pefra e ya afi ade enimi omo de be wie bo hye bia omo betena so omo hye ye enti afi mpim ne do na bato aye betu ye nhye se ye beto ma na Akufo-Addo woni NPP amanyoku na ma sa befa omo ntuma pa e de efra mfutudwuma de wo mu ye bio akwan ne de ha me ne se matna wa abato afi na ho yese ena no nansan ne kra na mebisa me ho se ade na bra so se ye ba beto oba na ase obenti ye so mampanyini nam ha okutwa ahoma mu omampanyini nam ha ode asoko bofom ode daada Ghanafo ana se adwuma na oye na fei na kwan abamu a oba abaye te bisa fe na abato time ne enti na omampanyini dada John Dramani Mahama se 2016 mu no ono so akwan se ya na o sha ase so wo ye wo se e jai NPP for the year campaign tia no se ekwan ye ndi mani nye ye ene se ye politics no model enti de be enti no se afi omo nso atwen abato na ye kate so ye se asem sebe ya twazo ewo mpuntu nyuma ya so dia na yeda so ejina His Excellency Dr. Mahamadou Bawumia Ghana mampanyin abedi ekira wono ena odi osunu kokuroko hwene tentene MPP amanyoko anim ewo Ghana ban mu eno ene nano benada etwam eye Tuesday ya His Excellency Dr. Mahamadou Bawumia eye town hall meeting kes yebi ewo enkran pumpuni mantamu eye bia ye friend say Ghana Academy of Arts and Science ewo enkran pumpuni mantamu ebra na abo enwumre no nsia dwumade titiri nyina de edaso ene say impuntu nyuma hodo a MPP amanyoko aban atumi aye ama oman Ghana enfie nan a wede ma wo mu a afi yese beto omo so aba no eno na Ghana mampanya bedi ekire eda na di ede akire Ghanafoɔ enwuma no bi ene say one constituency one ambulance ne nyina watumi ede aba pepepepepe afi one district one dam wa hyase e watifido mantamu ho a wo ya ebebo ba ene sa afi so enkane a ensuo dumso o ne nyina wate ne te akwan ahodo e wo man yimu nso de sede na abena kan ye no ne nyina wagusu a wo ye adwuma no kama na ye kan ye nka enja free SHS free SHS papa watumi ede ne nyina aba ne senti osre Ghana for se afi enfie na mponie e na de ode watumi ayama o man yini ene na enfie nan a ebesa de ama no de wo mu behwe se de adwuma wode asi wani so nyina no obeye ne nyina pepepepepepepepe a wonja ba kokura ewum emiti Ghana fo nyina ento aba ma no Yemfri osuru kokroko ni entufa enkochiniye
ye nyina ye nim NDC for ebetu abatwa ensensem bebre esisi ye da so ginemu ewo mampanyin dada akache His Excellency President John Dramani Mahama or the nsem bi atudwa ne nsem odi atudwa nyina ne se National Health Insurance Scheme omo ne de baye Entima NPP for MG Mkra so omo na de baye na free time omo betina so fiti atamos breso e na aye adwuma emra NDC free so say ya pe NPP be for makonya no NPP ama National Health Insurance Scheme aye basa se no kite bi kra na okọ ayaresabia ye mpese ye beti ye ni e de ahyew enti ono de wo kasa afimpi mienu na eduonu ye wumi abato ye nhye se ye beto ama no no befa ne ntuma pe fra so sa betina konya ne so aye National Health Insurance se wo kite bi na okọ ayaresabia yenyu 10 pesos impo ne yakase yentumi hwew enti afi yemobodia se yebeto ama John Dramani Mahama woni na menyoku no mama befa enwontoma pa asade fra na me guswa kai say Ashtown Radio from Tobre Kasebo and awutie live e Ashtown Facebook Twitter Instagram YouTube e bia ye demu live wo for comment no efa your Facebook channel no ye be kenkan ni nyina de amount asembisa bia nso a opese ubisa ye no bisa na ye nyia no efa ma pepepepepe ye to akasebo ne so dia na ye gbawura mu Ghana nwumasua mu kakra se mo be kai a coronavirus ajiudin a wode na bufuhyew atiasi montene so ekum nipa esen nwuma esen amanfo abrabo no ono ho asem na meken obasua ye man mu wakunkum nipa bebre wasa nipa bebre wasa nwuma bebre enam so ema suku ahodo nto so suku ne nsuapon suku mu nyina aban atutu mu ma amofra no nyina ekofie na eno na no kwese da fellow Ghanaians ode ne nsem atudwa na o kire se they say suapon ahodo no nyina ebetumi akosuku mu akwakokyere won social etwato na won so watumi amakwan abafie eno enam so ema principal a oye Jackson College of Education wo mu panyini edi tudwa Mrs Theodosia Jackson odi tudwa se insan se ye bie suapon a colleges de yenyam bie ye nti no odi aseda kese pa ebema mofra no nyina se yade yi ba ye mo nyina ko ofie he ubehu abofra se bi oti internet so a na enye papa no na wo hwehwe no na emum virtual education na wogusu a osua na afensu books a esese omudidi dwuma wo afia ebe ene bosomi a yebesimu no wo mo hwese omudi ni nyina beba na emum se untua wo school fees a wosere awofo nyina se mama mofra no entwa school fees le fi se eno omudi edi dwuma yenkotie se de osi kan nsem fa all Jackson students, supervisors, coordinators, I have come to you this afternoon to express my gratitude for all of you taking part in our first virtual examinations, which you contributed successfully for us to come to a perfect end. I'm encouraging you that we are working very hard on our models. Very soon, you will receive your models for the second semester. I'm appealing to those of you who have not paid your tuition fees to carry on so that we can also have the audacity to carry on with the rest of the academic year successfully. May God Almighty bless all of you. Thank you. Abusuya Mrs. Theodosia Jackson na ono na ye principal Edma Jackson College of Education ene ye tenen kase odina no disem tudwa efa emofra wo mu etitifie e wo colleges ho se ashofo bekaya encheye ena wentwu bi mani muso e wo Mesbel eni Tracy Buache entem we nam so mo kasa ye mu no na mo kan nsem bi te se papa no we nam so ma berima Sydney e de papa no e bo onwom sabra ye kasa ye hu papa no ofi unim papa no papa na de se ye guso aye hwehwe no ai ma ya papa ye so baby a wote bia fa ohu pie we ne yakwada sori ya eye enyina ye ma me Mary Akua Donkor a oye founder of Ghana Freedom Party eye Akua Donkor e di nsem bi abetuja ne nsem odi betuja nyina ne se ono de onim papa no wonim no wo so onim papa no wode papa ni din aba sa se onim papa no asema ye opini bisa se nke bi mpa obebu hu se wo kobodin na bi ebedu chi na bi ebesi uni wo kota o se da obebo na ye pempiem ne ye mbo ma me ne momoma wo se papa ne ye o ma mpanyin dada John Dramani Mahama abaka de wabonzo no wabo ye ne ye bisa se ma me wo nyina so o se wo nyina so o ma mpanyin dada John Dramani Mahama JM twaso
Emma wadi tu Japan any ebisa ne se na wo ye den na wo hu ye. Eno o se ye afimpi mienu ni dunsia ni mu no. Emma no mo ye campaign. Sa ma ya na John Dramani Mahama mampanyin dada eno o mo koba. Na oma panyin wo ka bi wo se ka ketua bi. So okwa ompese obi abehu na no na otenem. Na odi akotwi so aba. We na o ka wie ya pe NDC woman organizer a o agogo. Enso sorry say deep intina Mary, I did be intina Akua Donkor egu papa n'anim ase. Enti wo besiw no. Wo kan ye peye nyina yem hye enti ya just eh so wo besiw ma media ye mo mpini ma me kan chen se wonwane ye bopina wo se onwane sei. Wo nsuro o prove na ye Mary ewusi na wo ye NDC woman organizer no kra no. Wone JM wo ba. Wone na wo mienu. Enti se Mary ewusi no kra mfa na ankokota. Wono akra no ebe so ma me nsa de na kokot. If is no prove e chere se papa no. Enye sa ma we nku anu aye ne ma ma omo. Owo ma bebre din a papa no waye ama omo. Enti ma mi si ono de papa no. Eni do o man penyin dada John Dramani Mahama. Enti papa no afede ye hu no. Ye hu papa no. Ye hu no. Na owo video bi ana se e atesem keke no wo ka se e JM. O se wo prove. Wo niema bebre chere se wo betire. Obehu se ema appeal stadium kra ka se e ba se o mampanyin dada John Dramani Mahama kra de chena obebo ma amini dua Akua Donkor dua Why na bebo Akua Donkor dua appeal stadium said they na no so e fa no ho ben wo se wo ogu n'anim ase se Akua Donkor afia ne ka kra watimu nei e o mampanyin dada na toma na da bio ono na say e John Mahama e na aye His Excellency John Mahama na aye wo na wo ko boni dua na o John Mahama wo ebusuani mi hu asambani ono so obebo ne dade Akua Donkor so obebo ne dade dade e na ode bebo no ene na ebusuan ye ka o se papa no de ye ebusuan ye hwehwe ne ye hu no ese Akua Donkor nye no o se JM John Dramani Mahama ono ana papa no otwe ni mutan ono ana papa no onso fa comment bra papa na ye ka ne ho asem no wa o hwa se de trend yi si kwe na adro anabna unim se papa yi video yi ne ho sensem di kan ba yi His Excellency John Dramani Mahama yere e de lecture ba bonten a o kire se papa no a ye ka ne ho asem no enye ni kunu da biara da eti wonu mo ne nam akire keka se enye ni kunu no mo hwe yi e na obi se na asem ya ba ye nyam odin se ye nipa simesi ana se ye obenten aya na wo be ka se enye wu kunu na da bi o ada obi se wu kunu na akoya ade na ana ebi anu de akoya ye boy papa no de ono papa no de ye gusu a ye hwehwe no abusuan ye to akase ebo no so de a ene ene yemfo ye ni nkyire mu asanteman ntamu ento asosu kwa ye fan se asanteman senior high school ena asanteman old students association o maka mo ho abo ma de to o nsa ase kakra gigi sompo ne toboa ede akobua wo mofra na se wonnuanom nketo a wo mu wo suku mu esan yare coronavirus ya abai ene sanitizer ensamna obi be se Veronica basket ne ade tissues ahodo nom de wo mabɔ mo ho modern papa ede sane ma nyina akwakoche mofra ne se ya dia abesoe oman so na abesoe suku fo so no wo mu so enje na omomfa enhwe won ho no mfa boa wo mo ho kakra yewo opanyina ye friend say Eric Booth Mr. Eric Booth e wan homa so oye old student edema Asanteman Senior High School. Hello Senior Booth, what me come mo akwa baba Ashtown Radio so. Hello Senior Booth. Hello Senior Radio so. Senior. Hello Senior Booth. Yegusu a ye try say yensa ebetumi aka Senior Booth ne na twetwe nkomo na eno akiri no na Ashtown semtwerefo ye bopuni eye senior boys prefect ono na ye boys prefect de ma Asanteman Senior High School ene na twetwe nkomo ne ebisa ne say yade ya ababesoe oman so a eno enam so ama sesei ubeko udwom na obi nose mask team ne hwenek den sese bi borders na afezo man fo hye gloves sese samale wo kwakọ papa efunu no wo mo so mo ye mofra no sen eno musi hu yade no efa. A lot of people think the coronavirus has left, but the truth of the matter is it's still ruling the world. And the measures the government put in place to curb the virus, some people have turned away from them and do whatever they like. One thing is,
on campus here, in fact, living with so many kind of people in one dormitory, going to eat with them, and doing a whole lot of things with them. The probability that one student might catch the virus is very high. But it's through the intervention with the minister that we're still alive. The examination that we are writing, the protocols the government has put in place. In fact, the distance between one student and the other is very good. It's very good. It's very good. I'll use this platform to thank our old students, specifically the 2013-2017 year group, for donating these items to us in this era. That is the Corona era. In fact, they've seen it more important or urgent that they also have the alma mater that they should donate something to them to control the disease which is ruling the world as at now. We say a very big thank you to them. God richly bless them, and we assure them that as we are about leaving the four corners of this campus, Ashtown Senior High School, we will also go and do better things in the world for them to know that indeed we are from Ashtown and we are Nananom. So that when we come back into the school, we're going to provide those who will be available at that time with certain things when the need arises. Once again, thank you very much. Indeed, Nananom Ayebi. Nananom Ayebi, Senior Boys Prefect Isaac, and attending Kano. Honorable Senior Booty and Wakwabo. Yeah, I'm going to say. Mammy Missa Adoya Mokoyama Ashtown Senior High School, no, a batch is a hot was saying. Oh, okay, baby, kind of some of my queen, say, minimum being come up, within some of the chef, and we be a ocean baby. The pastor, yeah, the nation, no, from 2013 to 2019, we have this, and we call the nation. Oh, okay. That's a yet batch back up. The pastor, back up. Okay. Now, as I say, okay. Adwin pobe pan nti eba mutrim esan say yade ye ba ye no amanfo bebre na ye kwabra na e school mu no ebi wo aye say o school die wa anya hwe amaye enkankan ne wasi teacher fo ebe gina wo kon so saa etu wie school krampo school no abufuo ewo mu nanso adanti na yade yi mu no motimi akeka mo sansa akoya adoye say oh okay trimupo ba po a ebi gina so ebi ye saa do ni say ye nyina ye ni say ya ye be tin say ye mu no aye ni anu mo kwa ko tru so hwe a ye wasi no so mo sa ko school akoda ho ana ni so mo koda ho a ekede do mo timi bo pe so mo do na kris na ade nti ani bet na ma ya na akosoro ana ye so ma ko ni an ko ma ye nte so ya ye nbe chat so ho ana asa ko ye so ye school nti no ana ye hu se agun te hia se oni ye nfa ko en bi mo mo ye ni anu kitwa so de ya re en ko chat so school bo because I can say the say the current 90 and I then not count so in the can say the school be but every time you school more every time say and I'm school is a boy you may be something to you you try one share my you say so my mom say school is you know after you change the end trouble in the you have said you can carry say you to more boy you may be a bit media more a bit mama coronavirus omuhunde tman ha ma enkofa atwe ntia embrem eminti na require sa adoye no anase donation na enhwa de se ukọ Ashtown Senior High School a me eho na me wie school na enema bebre wo honom a ke wo senka o students yesu afremu fie bebre ni nanso ase mobu mani egu so na den na yade nku aba ye de ase musuro senkwara ne bewu anase ye betumi aka se ehwehwani mu bi na mopese mo ye. Oh, me da se pane asendi say we say enye hwehwani mu na de women say all students no na nanom ya yebi ebi a ye nda na di mama nfa hu de ya ma school no so me kai a all students no embe be brede chachoma me kai say ya group bi imagine so mo kwa for basketball pitch any anyama ho do ho ana me kai say all students ba ku kwa de me team chance dan ama mo de ball auditorium kwa yesie enti na nanom ma ye bebre a ye all students ya no bebre bla boy school no mo yombo ni de enti na ma for fifty ye hwe ma school no enti we nye hwe ni bia no mo ni edi kai no bebre bia ma school no na nye COVID-19 enti na we ba de ye bibi ha ye di kai no bebre bia ma school no
before e wo suban bi e wo yemu se obi ya doye de ma wa animanimu no fofora na efe ene emofre ye behwehwe sanitizer ni nsam na ye dia mo kama afi obehu na wotwemienu na wotwemiensa ntemu no na akwakoye abusuan nkyemfa na teacherfo na ahyase echemo mo ho all students no mo set committee bi a ebehwe se enema na mode akono emofra no betumi ayusu no se de ese ana mode ama na de mo eno ano no moja achiridie o me da se pa me kai se committee na ye set up ye se be sham ya de nation no na me ni aba akokra no ya jinje no ho se atiade a be koyi one hand penyimfo no betumi ade nyama de egu e bia no man yusu e be ho no bia ma se e be wan se ma se de ya ni dem nti moje sa e to akwa mu ni se ye ne headmaster na din komo ama headmaster na ma ya awe mu ni assurance se enema na ye de aba no o me be yusu ama me kai say ye bin ama no kwa kwa that day na no omo brother esa say wo head bi omo din ama no be fa e bi that day e bi e bi be kwa administration ye bi be kwa nti ene na ma ye hu say me ma no ye bi aba kwa de omo yusu me mo fa ko gudu na enema amode akwa mugiri so mbe yusu no ano so mbo be sesen ne bo no be mo hwe a ne bo no yesen okay mun kan say ya ye kika yen sasino nyame adum me mo na de ko no na me bo no kika ko 2000 and above okay 20 million kika ko but 2000 okay na de yam no say ye donation bi wo ha amount ni bi nyama ni bi bae so say detergent no any resource no ye all students ni bi wo ha mo na donate ni mo ye bi dadan to mo de bae but mo ntimi provide items ni bi omo de scan e bae ana de photo de aka no de ka ho enti no nema na mo de akọ no de mo orehye mu se mofra no omo nsa betumi aka ni ba so ye wa ye mu ana ade ba ko se be ni se ye mu bo ha ye ta ko school mo e ko shen kwada ni nkuran e to de bi nkura e ko bo mu ye nema afom bi enti de aye ni se enti ye nya akonya na e school mo a ye be we surveying ahwe se nema na de bae no omo nsa aka oh sinabuta free ahoma no so nanso ye pese yete no yensa atumi aka e de free no ho Eric Boot ene yete ne nka no oye old student e de ma Santaman Senior High School ene o makoye adoye chenchirinchi e de ma wonu mu nyanketo no mu a omo so wo Santaman yontu fine na enko atoye mantem kra ye friend Sehwi amoya e wo buadi mensini mu enkra Ashtown News for ensa kan say eyo post ni bi e friend George etimi akoto ahya akwa bi so abona hwe na so wo we na so ne so kra wanse nyan na so na enwu ho basa mene akogu ne yem papa na we na so ware entremu tre say eyo post ni ne namfofo ene ko obi aba no mo so omokope kakra atwa na mra omo twawie ye no ena ye de omo bill omo betua e de buy ye de buy police ni e fe no George o hwedi nos ensa ye num ye de ehu hia se wosi etia 190 cedis we de mu bu ye ena ye ba manager no epie wo buy no se ada ye de ba asema ena o se ensa ya ba benom ensa ni nu 190 cedis but wakra ne se 190 cedis enti ye ntua ena ye ba manager friend Prince efri ena o se omo tode ene de ena omo check no se 190 aso when na click police ni to share bia ba manager ne so wo bono we aware na so papa na we no wo kan so aka onya nto wa sam na kogu ni yim papa die na wo we ya wo say threaten ne say so when nim no ko police station e ko file a report against him bia na obeku no onu police ni no onu papa no enti sabra ye ka say afena Prince Free ye akoche na no asem no ma free police ni so mo no akoche na no asem but ye nche no na kofi mi bisa o say ye Prince Free ye no emom na we police ni na so a enka sabe ye nche no ke ya do ano e bi so na papa no wadwane papa no onyane oti kurum ha papa no wo ho papa na ori aso no wonam ho onenam nti o mo se nko mo pese o mo ye bibi se either se e beyi na free Kuro so e na ko different name but e was nko mu che ni nyansa ka oye police ni a owo service mu ana se okopen se friend Ken George oye aduma se police ni e na no papa no police ni na ko hwe obi aso akore papa no bia ba no papa no a oye bia ba we ana so e na nyonko police fo ntumi nche papa na ono ye police ni no
Debi na no asem kra mpo no. Enye prince free ye ne ne call ye ma ye kofa na no asem kra ye ntwe. Oda so nam kromo say threaten no. O threaten ne say obeku no. Asem wo abusua. Na in the first place no o police ni akono monsa. Ensan okay ebia no on bank buy no e wo link nti no. Omo ni link but ye so ota ne na fofo ota ko twa bi. Ena wako free bia hihim na wa bra na ne refi 190 1.9 wa hwe no so no papa die ekodu omkodu ayaresa bia ndewe ane mojesi tu no no mni nse bia nko mba bibi ti doctor ni bisa aso no kai no we ye ko hwehwe ya wa asa aso no kogu ni yem ware 1 minute ti ese jese wonne ansa no manya e de akopa ma hye bo sa grade aso na ya asofa enti o man Ghana enti ebe ye ni aposifo asase ya we aso ya hye CI say yen hwe say obia eye social distancing wodwom obia hye nose mask obia wa sanitizer o de bo no ho ban eno de ye mpe ho asem enka aposifo na amukura nhye dabi Oko bottles and beer club yes bottles and beer church na mo ko no mo nsan na ebi dom ani so a afa dia prosifo adane asonrefo wo mo wi ason wa renso no abusuan ye twa ye homra ate ye ba ye beto aso Madam, a plenty as one at offer. Then we be about you at the Ashtown Series. Yes, sister, was a bra, maybe fear near some TVs. Of us, Umpran. Bra, Umumpanos and Omu Kumba. The Umpra, the Koya or Catcher. The circle, and a papa to be. Was he a cheer grand anyway? Bra, a chain, a son, I walk on. Offer for the force of the who with them. Sister, can you know better? Madam, in France, only to me, papa. One funny baby and go school or four. So when you're there, what now? A home mobile. Madam, want to be real grand or come to live in a faculty. What to blow the puff? Over Cono and in the match. Blah, more tetty. Fudge. But on your tell one of your 5 6. Honey, here with the money. I do not drive my dad out. Here, sister, you are Malam Johnson. Was silly guinea selling a valve, black, or coin in gray to one offer. No more, must say, Malam Johnson. The coin or catcher. And I'm saying, they didn't baby, yes. Madame Incura, one move for someone to be a young was in to the side in about tomato. And to be a bit here, yes, I didn't say you. But we have a you woman in a fish and as a fatu. Oh, you know, my son, Papa Blan. Offense, it may have a time for Babio at the Ashtown Radio so and train my a cranny woo and Yamu won't woo them one son or compare a chili quine. Pebby a bowl dine on home by name, no cranny woo or Renation Crana Sanswa or come out for no toss or no from one home by. Yet, work as a bonus so now a fine a bra baby pensemu. I drop a look of Kowaha or a Buania and sending in an autopsy. Come, I draw a quabo. Na pom te say me assure say oti a chire ho no kase bono fana twagu asumu a ne sa maami Akua Donkor enye no o se papa no na ye ni abre ye te ha na ye hwehwe ne dendenden no hwehwe na dadaada no ye hu na o shahanu ma chire he ya na se o de ne ho ate wa nko na o se ye John Dramani Mahama His Excellency Ghana mampanyin dada one ne ya adwen na se one ne ya adwen a denti ena ne ya adwen ansa na ni friend you obeto boabo na ni nansi bi so se maami Akua Donkor o se ye o mampanyi dada John Dramani Mahama na che se onimdie nti a oye den oka it won ne ya adwen oh se wa ba abanti abeka se me de me nkasa me ne ya adwen na se wa beka se e o mampanyi dada John Dramani Mahama na che se ne nansi bi so a eno enti na ama na nya se akokodure na ba abanti abeka se papa no oye o mampanyi dada John Dramani Mahama na che se esign de ne nansi su ne ntino wo de one ne ya adwen na che se nya de ne nansi su ne de ane ne nya adwen na komasa ne nansi bibia so so e se ye ka se o wonyina so okra ne se ni o sikasa aye na che se yes owo bibi she ho enu ntia na o se ye o mampanyi dada John Dramani Mahama abuna mama mra ho
A bit of Basema, also no. What's in Ghana, what's in Mika Bibi or Bianfano. A bit of Basso in Australia. But when him so can't yen to me finding Cobebia. I hear no. And I for babies from an age. If we say, also from 2016, you know, bank. I'm paying that John Dramani Mama. Was so Cobebia, one and an air, near maybe or how ya, one and an air. He says, well, then you to pictures be. It's winning BB. And I will be nice. I will see our year and this woman organizing. Was see what day a mammy Akua Donkor or soon. Was this a when soon upon one basic is no. Only jam now. Kofi and the mammy who say, ah, mammy, you're in Swift is only now trying to be marble and take make us. That is a papa, dear. Who would you almost say, John Domani, Mamma? Me too, way. Mene or man paying another down quick for Dunifi. Tia Basse, Bibi said, Papa Noa. Let's a me barb and take us say, Papa no ye, or man paying. Me meno, me Cassano Honda. It's give a dear don't call Bano. Almost no Bano. Eh, because our more friend appear stadium. Appear stadium so small can so on name Akua Donkor, no more bang. Mamma, on Ben Papano. And to say, Omo Papano. Omo Ben Papano. Papano. No more Ben. And to say, and Neno, what's near Bejina Bonti, who knew Master Dia. Not way Bunia, the car crowd with them, or say Papano and Toma. Now, in the first place, Mummy and Shadiawaha. Asemia air corner. I know ya thing. You say, a dear shall see a pew, mamma, a be no more or my woman, I shall see a baby. Yan Shadia. Tracy watching a Miss Bon Toko in a coffee sensible in our you. As a Ghana for S so must be Assembia, but Kennedy than an autumn, Kennedy Japan than an autumn, honorable. Be a cardon console than an autumn. And when you moon in our bars, said your tone of no cry, I see the Neko court near the other day. Who say, yes, so almost so now, Master, or Mutrima more than a train samba. Now, we're coming to one video be bab saying, I think that this week, yeah. A Tracy watching what done mattress so no I video. Na video no was say on obu NDC for Titru or man paying that John Dramani Mahama Papa no. What can we in what the Papa no also. Now Papa no they say yes young twice. Ashasian Casano. On say a same way by His Excellency John Dramani Mahama yere a issue letter babontin. Say Papa no I ye near booze and co forward in a 1 year booze a new kuno and ye new kunu. Now a friend baby I am then say or see new kunu and your community husband. A your non guane dear. And I gonna force now someone back your more will be a dean and then I will jama ukunu. It's your honor and casano critique suspicion you or honor that. A fair shad and so Tracy watching swafa. Video ne babontin or say. My politician ni bien frame or can asemu or can we no say my politician ni bien frame enti asem bisa ye bisa ne say my politician ni bien frame a asofo wo ho ankrankra wo ho despite mo wo ho kwaku oten mo wo ho wentimi mo group bia din say my politician ni bien frame enti ye betumi aka say that means say papa no na ye hwehwe no no or ye politician. Very good. And one is a politician. I am a politician. Now, when she feel any cars, I am Tama by me. Met me, I am now. Now, come run so free. Lady Bakuba, Gloria, can you? Gloria, one in the bill creates our confusion. Also, we must start in your normal and papa. One on a baby, Mubeki can some Emma, papa, no, papa, no, your boy, you man. Near Sana, papa, no, near she and your brush, a shop papa of it last week, sir, or te one corner. Now, papa, no, born you, a friend is very much Sydney. Very much say, or not dear papa, no, the one a born, you no say papa, no, the oil, very old. Name video, pan, was in a chat, dear. Erade. We are Bokra, we are Kokra, on some or berry. We not do Banquan or berry. So no, sorry. I told you, Kokra, or very here. Name video, need you say, no, no, it's a month for more video, not can. Name on say, it's some for your one. Bloggers no be brave or no more. Omonye accredited. And so assembly by and quickly no fact no creating news a fan no what the videos are sharing no their culture website. Within a twinkle of an eye, who's a samoba one no year. Yeah. Obi so ko kan a on kon ko check up on ko say news yi ma men ko check different websites in here. No so the nam.
Papa mama very much Sydney no ya beche. Enye ma mi pia no kwele de ne ho pa be sha asem we ma. Yee, papa. Yeah. Papa na ho akyere Papa. Papa na nkasa am le na sha ho yo. Hey, na papa no no onim no ho we. Na ga say de ekosu nyina wo. Say no papa. Asa papa no so we na ni asem fa no bi. Na better my kind one tiana. O say to o no, o do o. Mo so twi we ni na o ye ma we ni da ho na obi ahu he. Papa no. Amra so say we say sam panyimfo ni nyina o mu jejai. Young girls yen ko campaign yen fa ha yen emra so. Ebetimi aba say papa no onim ho hwe. Betima basa papa no onim ho hwe. But because of san ahohyehyɛ wode no ho hyehyɛ wɔn o previous days bi atwa mu nti no na ya create asem betima say John Mahama onim ho hwe o pictures e bia wonim wɔn no na wɔn call out ni we na bi no twitwa pictures and so ba ya fo so enya picture wɔne Mesbel ba wo ho o e Tracy Buachi ne de keka ho say so o car keto bi ti car keto na wo say akohwehwe say da so si fie wa e say papa no de ehu no aka car keto na ye say no wode kɔ no ye akohwehwe ne ehu say no si fie wode ne ehu say papa no say papa no abena mi ntwa wanu say ye do betina akonwa no so a e wo say wo hwe wo fie ye emma obi ngoka ho o ye mampanyi o high chese obi a menka say o like o ye panyi a o we animu ni wo say sa ne o ma no de wo he den e wo say wo show maturity ni hu say wo class o hwe wo fie ye enkwagina ha ye beti ye say woni we e fi say asem na ye ba no omo se papa no one nkrofo bebre o enye nipa baako enye Tracy ne ye Tracy ne ba ye hwe papa na fe papa so ba ya one ne ho kafo na sa na ne ma oi wa ya na afi die untimi nya bone anka na so chese empanyinfo ya o mo empanyine wo so hwe wo hu ye ni o ma bi wo hani wo so odon ho fale ma empanyinfo no mo mai mu no mo na ho wonsemu bebre se ka si ye di papa na chi a oh jai anhwa do te so papa no de bebre on so fly papa no on se papa no ko pie mu o parliament a pe na A+ ba bonti se wo ono bu kojo opon kroma me ne wo na hye e wo me fie wo projector so de open boyi na tese wa fi wani han na wo hwe afa de papa no ba de a wo kwetna parliament ka papa papa no de se ya kasa ya ka sigu so papa no nye we ne ka papa no mami no nya sa na e fer no papa no asema ye kan enti so obi akogina parliament a waka se papa na ya papa na se wasa wajama wo ya papa no wo nya papa no de yegusu a ye hwehwe no na mo mansa na ye be sore so no ye hwe imputunwuma a MPP amanyoko eye ase ebritia wa bi mu ye kɔ abato afemu anasa abato bosumi mu wo mu ahyase ye wobete ye se omampanyina pie mu ha ode aso abofom omampanyina diseases tententene wakotwa homa mu ha NDC fonso na momontene so a omo so no mo ka se ade amu ye he enko ba bia Honorable His Excellency Dr. Bahoma Dubawumi anso so e de nsem nso ba bonten kire se emputudwuma NDC amanyoko ba ye oyeye no interchange baako ne ka bebrebe MPP amanyoko aye interchanges be 9 e ka no se ka fab no na sa niemei no on se amanyosem to de bia wo se wo se wo yonko bi ya ade a utumi se de ya amanyosem a wo petumi nti wo se utumi ye bibi na chese ye giwudi wo ye nsem training wo mo hyase e de di wo mo ho atem we se wo nya hwe we se wo mekura me ba ye wo se akwan ayese akwan ayese ye mmabunu no e wo nsunsuanso bi wo ye so on se afi ya beto afi nti omo nyina ni omo ye no e wo se omo de ba abantin obi omo de be so ya adwenhwe se ye de beto aba ne de ama omo ana se afi ye betu omo afira akonya ne so enu ntia ana ma omani abra obeti na we si we wonye hwe mimi ye se ikura wo se yenye wo so wo ye bi nti ye mabudi na ye ba ye na wo se ye ni eda ho enye sensusanso na beba ye ya yeso enti sunsuanso ben na wo susu se ebetimi de aba mabunu so se wo ye babunu na mampanyini ti edwane so na se wa wo hwe na se mampanyade a wo ye emmoa ye se si ye hwe mampanyini na ado dankwa or the free education aba ebe boa ye mabunu na ye ba no ubetimi aye den ewie SS obi antimi nya den ensisi wantimi anto school so kra na obi ani wo betimi asisi na se free education ye ni honom na ye fan say
sika kesi o kwa SS kanen na sika nka obetwia no na enya asem keto ba sesem awofo no mutimi hwema ne omoma eko school nti se oko school enyuma ya on se ya kase se NDC sem kebia NDC ya ade na wanwie no ofiri so a different president obebe so obeto aso obeto aso de no nyama papa unim se sa Rose ya o mampanyi yi ebi wo ho aye papa no JM ene ehase omo ka se akwan bebre na wo yes ono na eye no enye ono na edishase nye papa no na eye enye papa no na eye omo se ebi wo ho aye JM ene ehase en wanwie no se JM so se ye nyama MPP aye no so ye ne die sisi e be sa ka se ena wo ba ye na adwuma obi ye na ko se wo to aso se wo to aso ma ko ni o man Ghana wentimi anye na wa beto aso efe ema se kwan ye kwan ye Ebrenoko Richard Safo was news papa penny news papa hankwa na benya we yo papa no de se se ye hu no na aka se papa na ba gia tum se enokre eye mea Kate Efia awotwe so se ohwe live ye da bibia ase se wo comment na e ba ye koso na hwe Ashtown Radio ye gusu a ye hwehwe papa no hu na o de na hu kime so are ase na eja ye nso ye nya bia ka na mom o ye babunu na o mamrase bedwani bi politician ni bi e be hye okutupa Oman 50 Ghana say ko ya ballot box bra meje ko bo bia so mu a ye chew na wu nkase wu a Ashtown semtwerefo aso freka tachi a no gbenzema ye beba beka ye betie ni nyina ye de betu dwa enu nti tu hofo me tu me hofo wo so hwe hu ye awie ye amote ye nka aye me odehye ba kofi ekwe me na me wofase nana abena ajmai ena afi ajwa bedu koko koso a na tie yen yakram Madam, a plenty as one at offer. The boss I could chop back and a chin and papa. Here, sister, was a bra, but do fear near some TVS. Of a same grandma. Bra, Umukumpanos and Omu Kumba. Umpra, the coya or catcher. Her circle, and a papa told me. Was he a cheer grand anyway? Bra, a chin is an hour can offer for the force of the woman. For the woman with them. Sister, can you know better? Madam, in France, we to know papa. One funny baby and go school of four. So when you're there, what now? A home mobile. Madam, want to be very clever, Kama. To wave in a faculty. Or to blow the powerful. Go back on one in the match. Blah, or more tetty. Fadget. But on your tell I'm a cover 5 6. Money here in the money. Hey, you drive my dad out. Here, sister, be a Malam Johnson. Was silly guinea selling a val, black, or call any prayer to one. Offer, no more, say, Malam Johnson. The coya or catcher. And I'm saying, they didn't ever, yes. Madame Incura, one move for someone to where the end was in on to the side in about tomato. And to be a bit here, section. I didn't say you. Could you ever you a millionaire fish, Nasa Fatu? Or you know, my son, Papa Blan will use. Offense, it may have a time for